Thutha wa mwaho umwe wa MCA kurutura speaker wa mbunge-inĩ Lantano na Bala no gikuregana na ikinya riri thutha akiguthoma notisi ya kurutura mutongoria wa aria nini mbunge-inĩ ino oikaine ta Laikipia Paleto. Mwaho wa aria mararegana na speaker ugete speaker akoretwo akirehe ndereti cia kuhagura aria mataraiguana makiria a kiama kia ODM makiuga matikuguoyohio ni campaign cia githurano kinene giukite mwaka-ini wa 2027. Ikinya ria ukinyira mwaho uri uranyita baru speaker ritina ciara matunda. Muthenya umuthi tuona thoni nene makiria kuri mbunge itarenda gutia watho kana mbunge itarenda gutia sheria na turenda kuga umuthi nimekwendaga kuruta leader of minority kuhitukira njira citari cia gisheria. Juge ni twamba twaconoka muno tuhana nyumba ya iciriro ya Laikipia ati kuona speaker uri witu tuthurite numo wa mbere wa kuna matho maria tuthondekaga ati ni guikara thi na andu eri kana atatu aria mariguithania nake aria marakararania nake ariganirwo ithui twi mugambo wa muingi ndugamite haha ndari horo wa Laikipia ngari horo wa Nanyuki ward ati tondu ni mamenanira na kuu micii agoka haha uguo akenda kuruta minority leader oria turamenya ni ati ni makinyara ate ndari na bata na minority leader nituramenya makinya make ni arageretie kuruta chief whip kurarema ni arageretie gucenjia house business kurarema ni arageretie kunduta kurarema ni undu wa siasa cia 2027. Bas wawili wa ODM ambaye ni minority ni whip minority whip na one of the members ambaye ilifanyika mahali sijui sijapewa notice sijakuwa invited kwa mkutano, alafu sasa kwa sababu speaker nafikia anacheza mchezo wao pamoja, nasikia naletewa leo kadi ya kwamba the minority leader of this house wanataka kubadilisha leadership. Ndio nikasema lazima sheria ifuate. Nimepigia ofisi ya ODM Nairobi, hawana hata habari ya kwamba kuna vitu kama hizo. Serikali ya kaunti ya Nyeri inyitanire